Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah al-qaimi bihuquqillah wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Aqulu da'iyan wa mutadarri'an ilaihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa bati'adah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala tuba liman mata wa lam tamut hasanatuhu wa wailun liman mata wa lam tamut sayyi'atuhu. Amma ba'du. Hadratil masyayikh, para alim, para ulama, para kiai, para guru, langkong-langkong ajunan hadratil syekh hadratil mukarram Kiai Haji Muhammad Tahir Zain Abdul Hamid, sesemangkin mengutus Kiai Haji Abdul Azim Selampon Lastari Abu Debu, si abdina sangat taati terhormati. Ajunan Kiai Haji Abdul Mauni Sam'an, langkong-langkong juga ajunan Kiai Haji Abrari, ajunan Kiai Haji Hasbullah Syamsul Arifin, ajunan Kiai Haji Ainul Yaqin, sareng ajunan Kiai Haji Abdul Rahman, ajunan Kiai Syamsul Arifin sebagai panitia, ajunan Kiai Abdul Khalik, sareng ajunan Kiai Muhammad Hasan, juga ajunan Kiai Salihuddin, seteja para kiai si abdina sangat amul jaki terhormati. Tokoh masyarakat, langkong-langkong, bapak kepala desa berubara, sareng seteja jajaran sebutin kaula cinta sayangi, ajunan bapak hadirin muslimin, ibu hadirat muslimat, para adik-adik pemuda pemudi, para remaja, semoga kaula ajunan hadir di tempat Kak Dintoh kenginga barokah dari orang-orang soleh, langkong-langkong insyaallah min awliyaillah yang kikento puju macan alas. Muka-muka asam bunga kaula ajunan, muka-muka kaula ajunan khusus hadir beda ipang kelina puju macan alas, sehingga kaula ajunan bisa sampung sampai depak de Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Sebutan kaula amul jaki, para seteja panitia khususnya Ustadz Syamsul Arifin, semoga seteja perjuang naik terima asar Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin, alhamdulillah
kaula ban ajunan ampun mare mirengaki orang hebat iki bagi bahwa pujuk macan alas hebat. Hebat panapa nah hebat ibadah Pak, hebat semaan ke Gusti Allah, hebat takon ke Gusti Allah. Sing kehebat Masya Allah tebu na kento tapereng seteja ben ridhona Gusti Allah. Reng dek ngadek reng kona kan sagak dinto Pak. Tebuna pereng ben ridhona Allah. Iya bom paling lambat nih kan. Bom keker ke pesantren apa tebuna samangka cong. Samangkong ku Pak. Bom tu kurang tebu samangka cong. Ke santren. Iya bom di bulan cedok Pak ke pesantren apa tebu samangka cong. Loba sama engkau Pak, ingat lagi tadi iporak miraungku ternyata penikah hebat bom tadi sama engkau ngutiaki sampai makin ngutiaki ampun tak usah bom raja kelu merecon setar ceratat karo sini gini sabak ke pereng merecon kacang cong baik kang Pak ngantol geremah kadin orang hebat Pak debuna tepereng ben ridhona Gusti Allah. Anapa? Karena janjian Allah sengkok jadi tanangah, sengkok jadi colon, sengkok jadi sokona. Mula orang semak Allah panah pacar Allah kapi ternyata. Alhamdulillah. Angkan gula ajunan hadir dekat dinto pola insyaallah bisa beda ipang kelina pujuk macan alas. Amin Allahumma. Kenapa sih kan gula ajunan dekat itu kan parlo ridhona Allah kan. Tapi bagi parlo satu aja lagi bini kita parlo ridhona Gusti Allah. Ada parlo lain gitu. Ada parlo selain ada pahabodo parlo tu pun tu berkat ada setuju parlo ridhona Gusti Allah ikhlas kapita bagi ada tujuan selain nuju ridhona Gusti Allah. Ya ampun de Pak dek ento itu min tu buntu terima nih kan nyaman abaro macam tadi tujuan ya tidak Pak kelabengan itu lu teng terima Pak cek tolak kita nyaki itu lagi apa ji berkat wes engkau ikhlas gendeng rewa gendeng sepenting gue bersampan tujuan saya cek lucu lain Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Makan gue leban ajunan semakin akompol itu cokoren akompol di tempat sesae apolong ben orang sesa ngain cerita riwayat kenapa sejarah nak orang saya mirengaki kalimat sesae lucu tempat sesae ingki kento suargana Gusti Allah mi sepenikah karena kula buat ajunan semakin apolong iraudhah min riyadil jannah kebunan setengah dari kebunan suarga cepon Rasulullah. Maka buat ajunan akompol itu tempat simulja itu tempat suarga kebunan suar mancer muka kulawian ajunan apolong semakin kebunan suarga man itunya manteran apolong kulaku kebunan suarga ya akhirat. Amin Allahumma amin. Teretan sami mulja sebutan kaula mulja aki kapatian mati kinto minang kulaban sampean ampun seitos antos kulaban ajunan tak ngantos soki kaula ajunan tak ngantos kaya kaula ajunan tak ngantos kompoi tapi kulaban ajunan seiantos mate taki bagi mate loh mati kinto teretan soto aja hilang kesadaran Pak. Kula ajunan manusia kita mati hilang sadar gitu
hilang ingatan, lupa tapi cerita salah lupa ki saking luar biasa. Pas kacipan apa persiapan kaula ajunan, padahal si ketero mati nyangung la ilaha illallah, padahal gula berajunan lupa tak ingat kapan apa kak itu. Bapak orang tedung saos pak, orang tedung itu tak sadar keng tak sakit, hilang kesadaran, hilang ingatan, cuma tak sakit. Orang tedung itu bentan macam-macam. Beda si maus kulhu Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Beda si maus apa tak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu ngerok pak. Oh ngaje. Allahumma sholli ala Muhammad. Beda orang tedung itu awa-awa tak kerja diri ini juga. Beda apa ya beda apa pak tompak absa beda kan, padahal ini kata sakit loh kulit ajunan dek remes sih tinggi cabutnya begitu cabut lupa tak ingat apa-apa ki sakit boleh bek kenapa saya ngoncak dicolok gak itu bu. Panapa awa-awa, panapa nyacam, panapa la ilaha illallah. Panapa kak itu si anda lagi kula ajuna. Dan maka diri itu ternyata tidak boleh bu ampu kau leban ajunan kecuali rahmata Gusti. Amin Allahumma. Tidak boleh siapa nama itu dengan lagi rahmata Allah. Kalau ben catatan lebet cebuna Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah saungkuna orang banyak si pada ngocak tang pangeran ria Allah bahasa nering peru kan tadi wahi bahasa nak ajunan tang pangeran Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi tak cukup kak dintu mololo kecipan apa summastaqamu maka kare-kare istiqomah panapana ibadana istiqomah salatah istiqomah jumatah istiqomah bagus kereng tua istiqomah akur kompak setretanan setetangkeen istiqomah toat kasih laki istiqomah pelak kasih bini istiqomah pasana istiqomah tatanazzalu alaihimul malaika malaikat bakal turun ke orang panikah cebon Allah. Bila malaikat si turun tinggal orang panikah tak sadar pak, tinggal orang panikah hilang ingatan, tinggal orang panikah cabutnya benar sakit luar biasa. Malaikat turun ke orang panikah. Kenapa malaikat parlona motor malaikat si turun atau kotok telok perkara boleh kan nila teritaan mon orang sah orang takut Allah cepon orang hebat orang semak Allah orang soleh make mati agak tibi dalam kamar tak betir pak bini na tak ada laki na tak ada kompoi tak ada mati ke tibi ilmu kamar tak betir kenapa malaikat turun arbu kagui masalamat orang penikah. Kenapa parlon malaikat turun atau kotok telok perkara si sangat jemulja. Kenapa tok koton sik pertama Allah takhafu cek takut belia. Amin Allahumma. Perapan abe sakit nun perapan abe hilang ingatan malaikat lah Allah takhafu cek takut belia. Makin tanda tanya kenapa mi pakon cek takut di malaikat orang mati kintu kataku anbu bapak
takut ketipan apa orang mati itu sakit non cepon ukuran pati itu sakit pati telok si pertama pada ben ipeteng ben pedang 300 kali si nomor 2 pada ben embi ikolet kolen ki di odi si nomor 3 pada ben pereng seloncur itancap aki kacolok nyupul keburi kak dinto sakit maka malaikat Rabu atau kotok Allah takhafu cek takut bani. Amin Allahumma. Sama itu si nomor tau. Pas si nomor 2 tok goton malaikat wala tahzanu bencek sosa bani. Masya Allah. Ternyata sambil murja. Mi pakoncek sosa apa non reng mati kita kesosaan pak. Mi sosa ape saaben anak ape saaben kampung halaman ape saaben Roma ape saaben dunia lebih-lebih ape saaben bini non ikimun pada tua pentenan pak si laki tua si bini tua pentenan mun si laki tua si bini ngode kiamat pak anak pak dia boleh bacaan kroy kente orang susah Allahumma sholli ala Muhammad. Mak boleh sampai mati apa asal lanceng apa? Orang barang kata ke Mekah haji ya pak bolo 5 hari cuma. Apa saben bini ben anak ben kampung tangisan kok. Tatang ke nangis si mangkata nangis bini nangis anak padahal pak bolo 5 hari cuma pesa. Nikah pesa asal lanceng tak ketemu na boleh pas malaikat Rabu Allah wala tahzanu bencek sosaban ya. Alhamdulillah. Mentirani paring aki ya bi Allah wa. Amin Allahumma. Pasin meninggal nomor 2. Si nomor 3 ini ketok koton malaikat wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun bunga aban ya masyaallah bunga aban deun malaikat tok koton malaikat bunga aban ya kalaban swarga sejanji Allah subhanahu wa ta'ala ipakon bunga apa saya kepada orang baru kento sete sampai banyak kan itu ternyata banyak beda orang baru kento sete beda semisem teki lagi beda setera beda secemper beda tera mana asal lagi beda sebeg beteng ternyata karena orang ngacakang cing mati pas tera pak cemper bunga misem anak apa misem ngatel suara ke pak kita yangin suara ke Allah Ta'ala amin Allahumma. Masya Allah parapan abek ke sakit ni kalau parapan abek ke sakit dicabut jerob ki error ni kayak gimana ternyata ipat dengin suara kami Allah saya kemisem gak itu karena orang mati itu tanda na beri telok non orang mati saya itu telok tanda si pertama telok meresetong mata keluar aing nomor 2 pepeh ngermes pelo nomor 3 bibir cereng itu tanda orang saya tak usah berdekapi setelok nih pak salah situ ngasih telok korban pak mata tak keluar aing pepeh tak ngermes pelo keng bibir cereng tanda saya gitu bibir biasa pepeh tak ngermes pelo keng mata keluar aing tanda orang saya gitu mata tak keluar aing bibir biasa keng pepe ngeremes pelo tanda orang saya ya boleh pas bareng telok nih main melarat mun telok pas bareng nih ternyata selas itu masih telok korban apa jepon mi ngeremes pelo anapa mi keluar aing mata gitu anapa mi bibir kering jaipon ulama ternyata orang semati gitu todus maloconi ke Gusti Allah anapa mi tudus maloconi i waktu na icabut rogat itu serang malaikat Azrail serang malaikat maut roki bede ternyata pas Rabu mastong malaikat boleh kak dintu muka lembeng ternyata lembeng kak itu buka pasti kebesaki ke orang semati ya sambil ada bu malaikat gitu mat
mun Ahmad mat aroh suarkeun ben nomor 40 beto aroh suarkeun ben nomor 17 sehingga orang itu todus maloconi ka Allah. Anapa mi todus maloconi? Ibadana ni sekuni, ibadana kun kop cokop pas berdebu swarga ternyata. Asa malo todus ka Allah sehingga pas uncak aing mata ngeremes pelo bibir kento kere. Allahumma sholli ala Muhammad. Ni kocak ibadah sekoni, kan sekoni ibadah gula ajunan. Cek cuma 5 kali kan wajib iki nun ki 5 kali kento mun ngalakkeun 5 menitan sekemi menit Pak. Zuhur 5 menit, subuh 5 menit, isya maghrib 5 menit, sekemi menit keng malarat orang sapa jeung 5 menit ya Pak. Malarat mun sampai apa jeung 5 menit bo hebat jeung areng baru teh nun ki. Mun sampai apa jang maghrib apa jang subuh 5 menit wobo gawat deh Pak. Ya Allah kadang tak aras saja apa jang toh banyak sini. Assalamualaikum lamare kok benti bingung cah lamare baju apa diri sekejap entah makan gue sampai habis ke Allah 5 kali tore Pak bener Pak gerna cek coletan Pak. Kenapa? Itu persambungan. As-salatu silatun bainal abdi wa rabbih. Salat itu persambungan antara kabula ben Gusti Allah. Kau lebih ajunan bisa sambung ke Allah mun salat. Salat. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya Rasulullah madebu tang umat iko tang umat korbe jeung ngajaga ya iko. Korbe jeung ngajaga depak ke alam khairat nemu karepotan cengkok tampil depan kangkui abela mati-matian tang umat jeko. Amin Allahumma. Kor salat jaga depak ke alam akhirat nemu karepotan maka Rasulullah si bekal abel agu leban ajunan. Amin Allahumma. Keng mun tadek bejeung angko tak tanggung jawab iko Pak. Masya Allah. Makan salat iki itu boleh sampai asampung persambungan dari kaula ajunan dek ka Gusti Allah. Alhamdulillah. Maka Rasulullah tanggung jawab Rasulullah abel ada toh kur salat aja ge man tak mun Rasulullah tak tanggung jawab pesera Pak sinolong nagula ajunan iki mun Rasulullah ada mun tadi salat tak engko tak tanggung jawab pas pesera sinolong nagaula ajunan. Makan sholat alhamdulillah pagenteng tore cungteng gentengan tore sholat tak cungteng gentengan ibadah setuju pangabekti ke Gusti Allah ingki selain dari sholat pagenteng cuken ka manusia kalake pagenteng ka bini pagenteng karena terus terang ring bini itu Bu sepora si oleh ridona si laki nampu antos ridona orang laki ring bini muntero oleh ridona Allah antos ridona orang laki sini ke telok orang Bu telok muntero oleh ridona Allah ngantos ridona telok orang pasera si pertama ring bini muake genteng ada remah ibadah nah akun seolah ridwan Allah ngantos ridwan orang laki makan papekus ke laki alhamdulillah ya bagus ring bini kapan laki ring bini kale yang pun keduduk kena mungkin para ben ring bini si nomor setong makmu keng mun laki bersih ngucap qabil tu nikah ngale ka laki ngale maka tolong mun bisa cek banyak debu mun bisa ya lah tak bisa tak apa korja rasanan iki kalau banyak debu kita napa pun korja rasanan ulah sampean cek lah saya patereng bini banyak debu teh gini
Jadi biasa boleh maklum ampun ring bini banyak debu gento. Bentar masuk hikmat gento ring bini banyak debu ni cerita. Soalnya wah pada banding laki tidak debu na seper rumah ni kah. Tapi ring laki kan tidak debu na kan rang-rang. Pas ring bini pada tidak debu na seper pak. Maka alhamdulillah mun bereng bini banyak bentah. Ini kan nyaman asli. Asli reng bini tapi bagi makan sokor reng laki sokor reng bini banyak bentah ni kan tahu sama le radio tapi bagi alhamdulillah le kau lah ajunan reng laki cek main kol-kolan pula reng bini banyak bentah itapok jauh lah baca terapas ni non iki deng laki ni larang argena pak emas 4 lekor makanya arga larang emas 4 lekor keng mun deng laki panokolan kabini nak geger argena belu beles iki kenapa benikan tadi tokolan neng Islam bede tokolan tapi terakhir bede tokolan cuma cara nokol cek cara sarah dorban ghairu mubarrih tokolan setak nyerep katolang beni main pekolan napa tokol ben siwak mun nokol ka bini tokol ben siwak cek karo siwak pada remah ge deng nokol ka bini katu beni sake ensek peringatan bagi peringatan ni lo sering bini ni kata kerjakan itu kol ben siwak tegar bu mak nokol tang laki salah apa kok lain gitu salah cetak teman nokolan mi purun setia nokol ternyata tokolan di siwak kayak mata kerja kering bini tak teman nokolan toh beni melendeng apa beni potong apa jadi peringatan gitu loh alhamdulillah. Jadi gue lebih ajunan sebagai orang laki, apa banyak maaf, apa banyak nyapur, apa banyak ridho kau orang nih anak paling selamat. Ni sebenarnya kaki karena terus serang kau lah ajunan dari tandeng laki, ampun ipa nyaman bi orang bini. Iki ipa nyaman kecil apa? Banyak lakon orang laki, ikala orang bini. Kayaknya ini pak kencet main kol-tokolan ma akraman nisa'a illa karim wa ma ahanahunna illa laim tak mulja akidah kareng bini kecuali orang laki semul jah ni lo mun kau lajuran pelak ni serbelas kareng bini nyapora kareng laki mulja tapi wa ma ahanahunna illa laim tak nangina kareng bini kecuali orang laki seina maka mun nokolan kareng bini ina reng laki ni teretan sepora mun kadung katora ka orang tak culi nemu reng bini teretan abini ai tampek la nokolan la nokolan usahanya dikati lain pak iki ya inja bini keng nolong reng bini renja keng kenyataan polan gue bersampean ampun lai panyaman bi orang bi ipanyaman kasina pakai banyak lakona ring laki ikala orang bi nih Allahumma sholli ala Muhammad atana nih pak atana ini bini tuh kesering bini tuh kesering laki iki yo inja aja akelak pada tuan adalah lagi tuh kesering laki nih pak tapi alhamdulillah dari pela kareng bini baru tadi reng laki atana kan si atana reng bi nih alhamdulillah nganggur nang tenang santai reng laki deh pak si atana reng bi Allah dari tak nemu nala aku reng laki tidak ngucol lajengan betul tak langkau dia benih keng nyinggung deh benih lagi Allah subhanallah dari pela kasih bini ternyata masya Allah si laki si ngampet si bini si ngocol pak je apa pe jika pola can kuna ta kan keng dari lakeng gitu iki
Allahumma sholli ala Muhammad. Nih asa-asa nih lo, asa-asa nih kan tugas sering laki pak. Bini tugas sering bini, tugas sering laki. Tapi alhamdulillah nih, yang laki baru ada asa-asa orang di nih pagi toko lah tore. Alhamdulillah. Reng bini reng laki asa-asa bu. Reng bini. Tore, gula tanya ke sampean jujur. Sampean mulai apolong ben bini nah, be tahu rasanya sako tangga bini nah. Hah? Sama sekali mikutunya sangat elak ini tempak itu. Itu lagi. Ini loh. Bu, jujur gula tanya ke sampean. Sampean mulai apolong ben lagi nah be tak tahu rasanya sa seleber lagi nih. Oh benar pekol lewa. Nih Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kita gula berajuan pabanyak maaf pabanyaknya pora pabanyak ridho gareng bini male pada oleh ridho na Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tan sami mulja masyaallah. Bade setong ulama ceritaan Abdullah bin Pasera semana kadin to bini na ceremi pak ceremi lu pak mula paha kikir molol teh tedung kikiri oleh PC bokok tidak bener nyaman Abdullah bin Pasera semana kalau pahit Masya Allah akhirat ceritaan bada orang nggak boleh man apa gendeng kaki man apa ya ada apa cek saya ngiunturin binin jiman ngiuntur bener yang ceremi mun binin kaki jiman ngapiaki magi ceremi bumi betah kaki singi di kaki man ada apa ya untur apa man ya untur ada emang Korea apa terserah aduh sarah kelu binin kaki jiman Masya Allah akhirnya terang letak lembu ambu sikikir melala sabar pak alaban sekali pak adik keputusan lebih bagus kok untur bayi di dinar apa tidak katun abad sekali deh bodoi kepi pakai nah bayi gindung bangkat cerita nuju kamah nuju kali tengah alas tas gunung Masya Allah buru dari bini nih pak dek pak ke tengah alas ke atas gunung mi pas ketemu ben orang pak kedua temun ben orang yang laki itu pak ben orang jebon Abdullah gitu Masya Allah terus ntar guys Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah nah pakai kelakoh jangan Abdullah ibadah gula kaya ke Allah oh ibadah matur ke kenapa mun gula campo bisa tore bisa kenapa tujuan sama dia pada ibadah ki ya saya ngiring ibadah ternyata di tengah alas tas gunung abid pada lapar kapi telur nih berpek nih di rumah jaran nih bonda pak sedang ngakan nih lapar luar biasa nih bonda rumah jaran ngucas tuh doa share pian sedua nih baru nggak sih pian nggak ada gue lagi ki maju sih ke seorang doa nyong kakanan langsung tertang langsung sepereng ibeng nih kan terkerjat si Abdullah hebat ki orang ini langsung ke kanan benih kerja dia bon mari yang peringakan yang bareng kenyang ibadah bon yuk ibadah boleh terus ibadah abid lalapar boleh ternyata yuk gantenan doa Allah lapar bon setengah kan serah biar kebereng si dua biar langsung doa tolo pereng boleh kita tolo pereng
hebat kapi jangan sih kau soal jangan sabtu hebat kapi nak kana hebat doa apa dia wah orang akan ibadah ibadah lapar kira si begini si Abdullah deh lapar nih bon ambu kelu tore badan ambu kelu begini nampian napa gula sih kedua ya napa jangan sampai si penting doa dari mesin ngakan ini maju Abdullah ini cerita langsung hebatan boleh langsung telopereng bente sate na bente eten hebat ini tim orang seorang hebatan berengko nih mari ada tandanya napa doa na sampean mapas oleh lengkap bente tate bente kapi napa gula sebelum ajab gula tanya ke sampean kasih kedua nih mak pas hebat doa na sampean oleh rezeki langsung napa sih kedua sampean gula tak ngabele mun tak cile sampean ngabele kada jangan sih seorang dan jawab sih kedua gula nih kasih doa nih ka tawassul kelu gula kapasir kau orang nyaman Abdullah bin Jalban bin kita pakang kau dia apa Abdullah ni gabi Allah ibri pangkat wali asal lantan sabiasa Abdullah ni masih beri pangkat wali gara-gara andi bini ceremi kambu sangat tepak Abdullah tepak kangko dia kau andi pangkat wali gara-gara tang bini ceremi mulai apa mundai kalah indung netetan mulai kamu sangat mulai napa tuh anak sama tak perlu ngabela si penting gula mulai tetetan dopak kebungkon pakun ceremi segini nodok lama assalamualaikum langsung jawab waalaikumsalam datang le nang luar iso nang luar tetetan tak ibu kai lah nang luar sampean mulai ni keng tahu ki tahu napa impian ni bi perangkat wali bi Allah gara-gara gula iya. Oh ni mangkan tak langkung sepura mun andi bini ceremi cek kol tokol obu obu kai bangulak nak kenceran bola mi wali pon alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad sadatan sami mulija sebutan kaulah amulja kita rahmati ini kan gula ban sampean tore pas semak ka Allah ana apa sih wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun bunga aben kalaban swarga sejenjaki Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin para teretan sami mulja sebutan kaulah amulja kita hormati akan tagi bugi sebab ngaji bersama Masya Allah manteran tambah singkat semangat ibadah ke Gusti Allah tolong para reng baru sampung Fatihah salagu depan ajunan lah tak hebat tolong sampung Fatihah tak sempat ben waktu ken sesempatah bolami telu waktu tak sempat telu waktu bolami dua waktu tak sempat telu waktu dua waktu bolami sewaktu khususan ila ruhi almarhum bujuk macan alas sampung redan iki bagi parlo barokah nakula ajunan barokah iki bagi parlo barokah insyaallah kalau ben sampungan dek benga sepo bagus akhlak kareng sepo bagus akhlak kata tangke bagus akhlak de almarhumin wal marhumat si beda ini alam barzah insyaallah kau leben ajunan bekal itambai barokah sareng Gusti amin Allahumma amin hadirin sibeten kaulah amul jaki torbeten kaulah hormati kak dinto saya sangat ikat terroibi kaulah ajunan mate nyangu iman nyangu la ilaha illallah cara iki kak dinto tore semangat lebur ibadah
sosolen salat sunat cek karo wajib lo teretan salat sunat atau soleh lebih usaha dek masih bisa salat tahajud teka 2 rakaat. Masya Allah, kadang-kadang ring tani aja tak mampu gaya leso ki ngari aki sapi gaya ki namen bebeng nyiram bebeng ngiding tengah telok keng tak bisa jaga gaya dari leso. Sadar pak kula paham bahwa ring tani kento leso sampian mun tak bisa tahajud toreja putus asa tegi tore sampung boleh mana wala tak bisa sholat tahajud usaha sholat isya'an berjamaah sholat subuh berjamaah penih jadi adik solan selain sini kalau abah tak bisa sholat tahajud karena terlalu payah usaha sholat isya berjamaah sholat subuh berjamaah mana bi sholat isya subuh berjamaah pada ben sholat semalam nun amin Allahumma pada ben ibadah sama man shallal isya fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail siapa apa orang siapa yang isya berjamaah faka'annama shalla nisfal lail orang dia pada ben apa jeng saparo malam kol 6 sampai kol 12 sampai kol 6 lanceng saparo malam pak saya rasa mampu apa jeng saparo malam tapi mun isya berjamaah insya andi nilai saparo ma mun apa jeng saparo malam saya rasa kuat apa siapa yang terawih yang baru nyari imam saya cepet toh mau tak cepet tak ke imam Masya Allah nah ini Mekah ana wah tangkel telon kare tekerai budi kinun ki makanya sholat isya lebih pas sholat subuh berjamaah pada man apa yang semalam non amin Allahumma lebih cek tinggal lagi nah apa sholat 2 rakaat fajar ini loh sholat sunat 2 rakaat fajar kenapa sholat 2 rakaat fajar sholat sunat sebelumnya subuh 2 rakaat rakaatil fajri khairun minad dunya wa ma fiha 2 rakaat fajar lebih bagus etempeng dunya ben seesena gak dinto amin Allahumma subhanallah teretan sami murja 2 rakaat 2 menit setengah paling cepat 2 menit mari lebih bagus etempeng dunya ben sees sena pani kasih kebaila oleh bi kaula ajunan amin Allahumma amin teretan si bocan kaula amul ja kita hormati kita anak pasti ya pana boleh pagi bisa sholat malam sholat tahajud teki buki pana apa boleh kak dinto pana apa boleh pas ki libur baca Al-Qur'an maka bacalah Al-Qur'an kenapa ceritaan Al-Qur'an setong amal kita bisa yusir idil kubur bi malaikat amin Allahumma karena amal kebibi malaikat mungkar nakir ni ke yusir ceritaan cing malaikat 2 ni katanya ke mayit yusir pak nyorot wapi nyorot ceritaan amal-amal nyorot kapi keng kerobo destong amal cengkal pak kun tak nyimpang pak sentang nyorot dan malaikat alaban malaikat terus aki pun tanya aki mayit keng mun gula pak kun tak nyimpang di kaya mun tak jelas tuntas urusan mayit dan gula tak bisa nyimpang di gitu saya sampean Masya Allah tanya aki saya sampean dan gula amalan bacaan Quran nang orang penegah Masya Allah Al-Quran tak bisa yusir pak tak bisa tonton di dalam kubur pakun nyampein orang ben saya gede kiting tanya aki bi malaikat tanya ki buka dari santan sendakan malaikat kadang lupa mayit nih pak hilang apalan hilang pak hilang berita kerja tuh pak buka ada salbut apalan tak bisa jawab pak bingung
di kepada tengah amal atau kotor jawab Allahu Rabbi dairah Allahu Rabbi nyaman aja kok Allahu Rabbi bisa jawab kan tanya lagi waman nabi kesentak pun hilang salbut apalan pun hilang apalan tak bisa jawab nih Pak Masya Allah datang boleh jawab Muhammadun Nabi dairah Muhammadun Nabi dia ibalah cerita sampai mereka bini atanya mayi ini man anta saya sampean nah apa gula ni kebacaan Al-Quran sampean sikit tu jaga Allah ni cerita alhamdulillah amal maka tolong gula buat sampean amal kini akan dipan apa bagus amal bagus kini akan dipan lakoni panah boleh siraja tegi bagi amal bagus kini berduri jalan mereka orang korpas amal betul nagul ila jalan takut mereka orang sepeda buang kenapa takut mereka orang sepeda amal gak dintono kain to si pekal ngambek kaula ajunan si pekal abel kaula ajunan ku aku ya ajunan Allah kan beda tentang kaula oleh 2 tahun kasemaken haji bini bu ring bini selake mati ampun ngaden sekoni mari haji saya selake pasti bini haji oleh 2 tahun kasemaken depak ka Mekah subhanallah ring 100 umur insyaallah sekitar 100 tahun umrah depak ka Mekah kento lak 2 hari lak 3 hari nyup Hajar Aswad ben lak 2 hari lak 3 hari entar Hajar Aswad santer kabar ka Madura cek sebulan cek sekutan ajabi anyom Hajar Aswad santer ti banyak nyai ka sambu karena orang nyom Hajar Aswad malarat kulit tibi di balian tak tu manyup coba Hajar Aswad anak tako mi tako selah poluan ibu orang serbu lo begini kene muntah balik potong leher mi nyare boleh potong tak nyium dan gula dan tako loh reng bini sepur li balian lak lo are nyup coba Hajar Aswad akhirnya ya Rabu dah bangun banyaknya sia-sia roh periksain bu peungkut nak kabar kenapa ini jangan sampean cek sekutu konyop coba Hajar Aswad alhamdulillah nyi alhamdulillah lak 3 hari kade lak 2 hari mak bisa bu kurang periksa beda sing ibah beda sing ater itu ku dan gula kepan mari yotol oleh 2 hari mayu mau nyop coba Hajar Aswad kenal sampean kau kenal kamu nyi pun tak kenal Masya Allah bu mak bisa ki andi amalan apa sampean bu imatura panapa cek kula ring tani ini amalan panapa ya punten kan mun tandi amalan seistimewa tak bisa nih kamu sobu cuma jen kula pernah entar ke pengajian sekali ya tepak ke kiai gitu simulang tebuna kiai tas panggung bu sampian ya gitu bun kiai di pengajian sampian bu deng bini mun nyium kade kasih laki ni kekencir napa de benyup coba Hajar Aswad gitu cepon kiai kita terus bu kula dapak ke compok laki empan ngesbi kula bini kerocing tedung make ketemu ceng mancing pan pacarapat bi kula laki sampai ngocak ngak rosak tangi hilong ya itu Allah ini ke amal bu amal kayak itu melancar kelakuan berat nyop coba Hajar Aswad kayak itu Allahumma sholli ala Muhammad saya dari beran pakai istilam benih nyop cop loros ben Hajar Aswad cuma milengos cetak sambil nyop cop tonjuk pamunyi Depon ulama pada benyop cop Hajar Aswad ingki alasan ring tako ya 2000 nyop cop ini kereng bini buat lak 2 hari lak 3 hari nyop cop Hajar Aswad anak apa sabab lebur nyium selagi alhamdulillah lama kajian gelak saya nggak jaga cek nyak banyak debu teh ibu-ibu cek sampai kir-kir kasih lagi saya nggak napa boleh Allah pangocak kesel kak
beri belis non kak engkau apolong lan lekor tahun ben kakek sama sekali kau tadi rasa seneng ke kakek kayak ijek aja 2 lekor tahun padahal anak 84 panika amal 70 tahun lo beri kosot nih non ketonon gara-gara ngucap senika abu mitina 70 tahun lecek ngucap tak teman seneng sekali itu dicipampak oleh apa wah saya oleh cerkejeran wah tak ingin ke lecek Allahumma sholli ala Muhammad nikah amal makan sikini tuh relakoni si raja tuh lakoni Allahumma sholli ala Muhammad teretan si boten kaulah amul jaki tur boten kaulah hormati masya Allah kento sebab along bolong lagi bugi anjuran jadi tambahna ilmu manfaat ban barokah Allahumma amin tretan sami muljang sebutan kaulah amul jaki tor bejen kaulah hormati rakerah saka intoh tor ator abdina mun bener kadinto murni paparinga Allah king mun salah murni dari buduna ate kaula tibi ben kotor rah ate ten kula tibi pancen iprena barokah seteje barokah umur barokah ilmu barokah nak foto barokah rizki mun beda sesongkan manteran iprena tuli beres mun beda si ngandung si hamil ting lahir manteran pernah kempang kalaban selamat anan teti anak soleh solehah mun beda si di otang manter muka iprena tuli kelar nyerah Allahumma barokana pengajian barokana silaturahmi barokana fujuk macan alas mantir muka kaula ben ajunan seteja iparena mati nyangu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sakainto subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.